Onyame asomdwe enkan medi di Adwoa Mensah aye onyame pe enaso ya san di ehia nyame nhira o waye nhira se wanya video yi bi hwe na be se onu ye bi so ye nhira wi a mesre mo no so enhwe bi ma hohoabo a se onyame nam me so edi na sem ebre wi ase ena ye hwe asem bi wo Matthew asempa etire ensia tichemu aduasa miensa Matthew chapter 6 verse 33. But I can English no first. Let's say, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be given to you as well. But I know, but yes, empa etrensia tichemu aduasa miensa ose na mo hwehwe nyankopon ahenie ene ne tenene kane na wode yenum nyina ebeka mo ho na mo hwehwe onyankopon ahenie ene ne tenene kane na wode wenum nyina ebeka wo ho ene me no watch story bi emre bi a atwam eye Queen Elizabeth na papa bi edidwa ewo English man or British merchant be. And the Queen friend, some person is small. Now koye asedi bi emame. And the okachen say, Nana, say wo suma me a ha madwuma. So say me cha me company ho echa me ba na agu me ba na maboka. Ti we dey Mr. Wadaroma. Na asema na nakache ne say Queen Elizabeth. Say shemedie na meso meshawdie but I said miss ma no ko na meso meshawachia ma na yehwe ohima kukuruku we na ono so obehwe wachia ma wa just imagine no company was small na ose ko na mehwe wachia ma wa ubesuru na ode ose ye okoye na sede ne ma no baaye no o na ni company na aye kesi a chese emfaso a abam bebre yes anhwe maami bi so no missionary or China neighbor ti China ni maami na woni na makanya mi asem World War II mo enti Japanese for mo chene ma for dem ko gu afiase na fi maami because ye brade wojuma meye na den brade aden wo tete wo high na wo kan mini bi sane sofu preach you use Matthew 6:33 o se hwehwe mahini ne metene ne kane na medini aka nyina beka mo nti ma me si okay ene meyire me ho aye nyamedwuma no ena missionary work wo kan jagu wonnam o tre asempai oye na de mo na wo de ahoden foforo bi hye nyamedwuma no mu no nyame so take care of ne ma no ema ne ma no yeyi wo mfiafiase onyame ede ne nsaka wo mo ene ne me kan nyane se edie ne mo adwendwen edie ne mo haw edie ne mo nkoda na edie nti na ye wo se weidie wo se hwehwem hinie mahinie ene metena na ekane nyame so na wo so no biara asa wo so mama osofo ana wo sofo maame wo so mama miwo o se na me di weinu ene weinu hono ene ekano. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added. Weinu there wo bucket list or prayer list no sa weinu there wo di nyame adi so be yama eno na ye weinu no o se de ni na beka ho nti de nyame adi ahye won sase ye no woni fie no ma inkinkom eno na me ba se me beka kire wo yire wo ho na ye ni yie fa wa ho odin nyina eye na obeteki care of wonso wo de na obeso ye ma wo wo se Queen catch ne se wo se hwe me de na me so me hwe wo de obia wo role to play nso wo de obese nyame ye bibi ma wo de obese wo bibi bia ma nyame ada na yesisi nyame yire wo ho empai bona wo bon ebo ayi nyame dwuma no yire wo ho afori na doye bi na wo ye na yire wo ho asempatre na wo ka no yire wo ho o se hwehwe mahini ne metene ne kane
abrabo kronkron na wo bo ne halfway boni yie na nyame so take care of business no nyame so take care of ma on take care of awo no on take care of ayaresa no ye bibi ma nyame na nya nkaidu kasa awurade ma ye we yo ma hwehwe wa henie ne wotenene no na awurade we no na dan na wo de kameme o se wo suro na sem e chan hwe ndi se wonim se wo gina upright wo gina sam so pepepe na wo gina sa judge we yanima judge we wonje bribe o ye righteous judge ndi se na den na wo fam ma inki konya medjuma no na ono so take care of di nyame hia edini Adwoa Mensah ene da wura ya me boy nyina Yesu Kristo se me ne kwan no nokre no ene nkwa obi nkwa agya ne nkyɛn agye se wonam ne so enti fa ho bebo Yesu wakyerɛ kwan no enkofa baabi ankoyira na behu se obeyi nhira on the go world era so senkrofo dwetire ti se woni obi obehia mmoa 500 Ghana cedis ebeso ama nso obi de ebeso ama no fa number yi na on reach out to yen na obehu se nyame be nam ye so ehira no adom ne nyekese da se ne yebesa de ehia nyame nka wo ho amen.